kana kalaka ukuwa miaka ile kana vukiswe kuma utoini wa matunduvo cha matu Kitui East ke usuvioni wa ndongo ya kaunti ya Kitui Dr. Irene Kasalu muvakaka kwate uiti na aki vala uvisi wa Kasalu wa mbeisi iseso ya kumandana na mvalua makana kau masi vitali alama natiwe ni nyinya wako kiseseni cha polisi ya Sombe ni kanaka mbeisi kukwata uiti ingeti na wakulea kuiwane sasi vitali ni wa Kitui level 4 andu mamusi wa kana kau ni maweta kana musi wa mwisi lilo wa kiko keu na olani mumanyiwa wa kilasi cha form 2 no kwenda kumanenga kimanza cha silingi ngili miongo ina makilele vata usu na gwa uvisi wa Kasalu ni weweta vai kulela muvaka aki ya mwana usu hukwatikane Onesmus Chalo ena ilivoti mbiange. Kele tuko kwa miaka ile nakalaka na vukisone mwesi lwa class cha form 2 kumoto ino wa matundu vo cha Kitui East le koso no visi wa ndongo ya kaba kaunti na Kitui Dr. Irene Kasalu nikendeka kwa te hoiti vimona kukamandhia aki kele tuka vukisone matukumi ngwela monza mamwe muthelu vala katiro na mukuwe munini na nevo mwesi lwa wesi levo na kutua isi kiko kiu otondo nyinya wako kwelesya na kwa cheku imata nwezi taliki 27 ninaendia matundu ninatia siana vana na tena ingia kuwe mwa na mami ndako yana mathi nendete mebwatiane tikuya na mati wakanetina makoka methi akaka muni kaguwa na marwa kitaka kana karwa kitakani ani mati ani na kana ku ani methi kana kaguwa ni mundu na katumba ni mundu no mundu la woni kana kuku wa mate ka tembi na ngana kachua na mukuwa takana na kapangolanga kiko na kaki yaba na dikota biotowe na kyoto amwethi atapinya wake na kwa na kwa tabwa na tabwa na kwa na tapinda kitali na muraya wa mwana ambia na ile kutoa motomo utina wake kwa kiende ka SEMS hospitali ni wa Motomo na livoti ya kunwa kisaseni cha polisi cha Motomo vala matumwa kisaseni cha polisi cha Sombe nondu wa kwithia momete kiseni cha Sombe vala nyinya wako watia mavalua ma hospitali pamona obila waandikito Motomo kisaseni cha polisi cha Sombe itina wakuwa ni avisa mwati mavalua asuva na biga Motomo mwana kwa ni washulikile ni bukindu taitatu tia huyo na di polisi na tinaandikiwa anewa ni tingoza zikali mapo na wikaanda kitali ambie kaanzumutie nukunena na mapa nu nikenda mwana uza kwa ndateka nundu kwena kibu na ila na bichepo bungwe inonye kindu weta kweja nju kwa tini chao nonta manza maza nya mwana uza ndumbe ya mwana bakatwa dhimu tombe twabika tombe nonza matiende na natia mathengu na nyeneno kana newa ninuke bewa bundio nando livoti avikiwa visiwa ndongo ya kaba kaunti ya Kitui ni mavangia chalo cha kulate kana kaone kanaka kwate oiti vamona kwa kamandhia aki ila mheshimiwa Irene newe kindu chuchu na nundu ukuvuka ni kuingi bya muno Kitui nuno siebinda na atutomasuo atu tushungulikie kana kutumanya ali yako ila tuvikie twithie kana kukwa kweli kana kunikaende nai nundu nikaimbete na ebu yako ni kwikala ikubunania na kena sexual infections na network police twa mathango mako ni manatu iwe Kitui police station na unit wosa atwa ya kutwa kana hospitali nikanaka kasiswe nesa ukunikiliwende nesa nikana aki yakana yoneke itina wako nena na ndo mamusi wakana kane wawetie kana musi wa mwesi lwano kwenda kumanenge kimonzo cha silingi ngili miongwena maika nene tembea kumanza aki vala malele na yona yu meiweta mwesi lwano na tembea na ndaisa kweki wambini kukabagwa nyemuthi nino tungia mbeya na nozio undu wako mbotia kana ka undu ni manda ndona kwikata undu wako ndayanania na andu athu mena thina wako ndugumedia kamwedu kanye kothe mbetha kana nako kayewa netha na waya ndugumedia kothe mbetha indi nathia ni mubeya munene nondu wenu atatondu patoneka woka wandanania no ofisi wa ndongo ya kaunti ya Kitui vikita kisasani cha polisi cha Sombe yale mavalua makana ka masivitali ala matuvu ni nyinya wako wakiwa endo kia tena mo ni makwata livoti kana mavalua asume kotini wa Kitui vala matambuka muvaka kotini wa Kitui na mewafaili isuma itonyo mekwata na muvaka isiokele inge Sombe vala makwenda kana kaka siswe inge ndaketali hospitali ni wa Kitui level 4 itina wakwithia kaibonania ivu mono kana na musei wako meusubeno wa mheshimiwa Irene Kasalu mpaka ila kana kukaka kwato yiti akokwata haki yako
Kwa kila kindu chonse musei na kana kuni masube ona bayeke thiki bandu kana kuni kasube ona situation ya musi ulondu twatia tuona kwilie nene saka na mheshimiwa nukwika no pangite mipango musi ya kwika family isu nundu twatia mususu ona ye numba andu asume kalata menza lakini nene za mheshimiwa nukwika yuma lazima kwa hospitali ni wa mutamo makakwata mavalua mambe kana kaka minene kuitwa hospitali ni usu no kana kaende na uite hospitali ni wa Kitui level 4 wala na kendongo ya kaunti ya Kitui ukwenda na kusukumia aki no kana kwatikane televote ya Mlingwa Mobambo Tongo TV. Nito Onesmus Chalo.